عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في طبة العيله مع ام جنى وام عبد الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه كويسه. يا جماعه النهارده حلقه جديده وحلقه في كراميل، وانتوا عارفين طبعا كراميل وتصفيات كراميل ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله 125 150. يا جماعه النهارده التصفيات 125 و150 و250 و200 و300 وما شاء الله اللهم بارك. النهارده ان شاء الله باذن الله هنصور كل التصفيات دي عندهم، بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك، ولما تيجوا هنا تقولوا ان انتوا تبع ام جنى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مبدئيا كده هبتدي معاكم بالسكشن اللي ب 125 تمام، اللي هو في وش المحل على طول. الحاجات دي يا جماعه ب 125 و150 جنيه تمام، كل ده ب 125 وب 150 تمام. لا حلو كده، هو ظاهر في الكاميرا تمام. كفايه ده بقى تمام. وخلينا هنا في البلوزات دي ماشي. البلوزات دي 130 جنيه يا جماعه، هو من 125 ل 150 يعني 125 130 140 كده، فاهميني؟ دي برده ب 125. عايزه اقول ان كراميل بقالنا كتير قوي ما صورناش عنده وطلبتوه مني في الكومنتات، اديني جيت لكم اهو، فما تستخسروش علينا بقى اللايك والاشتراك. حلوه قوي دي كلها. خدوا بالكم يا جماعه، انا اخدت بالي ان اللي ب 125 ل 150 كلها سن محير تمام، ما قابلتنيش منها حاجه مقاسها كبير تمام. سيبنا بقى من المحير ده شويه ونخلينا بقى ايه في الحاجات ايه الحلوه دي. بصوا يا جماعه ب 200 و250 تمام، ب 200 و250 بصوا اهو، كل ده من 200 ل 250 يا جماعه زي ما انتم شايفين كده تمام اهو. طب يا ام جنى حددي لنا ده 200 ولا 250؟ انتوا بقى لما تيجوا تشوفوا، انا بس ايه بوريكم الحاجات اللي هي التوتال. يعني مثلا ده ب 230 كمان، ده كمان ب 230 تمام. بصوا يا جماعه اهو، بصوا يا جماعه برضو تمام. اوعي جوجو اوعي جوجو برضو. الحاجات دي اهي ب 200 جنيه، دي ب 200 جنيه تمام. والتيشيرتات دي حلوه قوي ومشيتها، وريني القماشه يا ام عبد الله. الله قماشتها قطن حلوه قوي، حلوه قوي يا جنى، جميله يا جوجو جميله تمام. انا هكون تمام تمام تمام. كل ده بقى ب 200 و250 يا جماعه تمام اهو. احنا كل ده ما مشيناش من السكشن اللي ب 200 وب 250. معلش بس بعتذر ان انا بصور الفيديو بسرعه، لان الساعه 1:15 والمفروض ان انا اجيب بنتي من الحضانه، فمستعجله شويه في الفيديو ده معلش. لازم اقول لهم الصراحه تمام تمام. طيب بصوا بقى يا جماعه، هنا من 260 من 260 حلو قوي يا جوجو، ده جميل خالص. وريني كده يا جنى، جميل خالص يا جنى. اعملوا بلايك واشتراك بقى عشان جوجو بتتعب معانا اهو. ده ب 230 حلو قوي يا جنى، حطيه مكانه بقى. ده ب 250 يا جماعه لام عبد الله ماسكاه ده تمام. ده المفروض من 260 ل 325. بصوا يا جماعه ده 325 الدرس ده ب 325. التيشيرتات دي ب 230 جنيه حلوه قوي قوي يعني بجد، حلوه قوي قوي ما شاء الله. كل ده يا جماعه ب 230 كمان. بصوا برده التيشيرتات اللي فوق دي بس قصيره شويه، دي برده ب 315، دي ب 315 برده تمام. طب يا ام جنى انت قلتي اكتر حاجه ب 250. ايوه يا جماعه، اللي في الوش ده ب 250 من اول هنا عن اذنك كده يا ام عبد الله، من اول هنا لحد الاخر ده، لحد الاخر هنا ده اسعاره من 260 ل 325، فبقوا 315 في اللي هو سعره ده، فاهمين؟ 325 يا ام عبد الله. حلوه حلوه قوي، مشيتها جميله قوي. 325 الله، ده حلو قوي. ثانيه واحده 325. كل الدريسات دي يا جماعه ب 325 تمام. بصوا برده هنا في دريسات اهي قطن خالص حلوه قوي يا ام عبد الله. دي كانت ب 435 يا جماعه، بقت ب 315. قماشتها رهيبه ما شاء الله. طلعي لنا كده كام واحده نوريها لهم في الكاميرا. حلوه قوي
اللي ورا خالص ده لونه حلو، اللي ورا خالص من ناحيتك انت. ايوه ايوه ده، بس ده واحد بس، اخر واحد منه. الدرسات دي كانت ب 450 و 435 ونزلت ل 315 يا جماعه، ومشيتها قطن خالص. تمام، ده ب 325. تمام. ده بصوا يا جماعه كان ب 550 بقى ب 295. البلوزات دي بقت ب 295، عامله زي الدريسات كده ب 295. تمام ماشي. تمام تمام. تمام. طب يا ام جنى قولي لنا الاسعار يا جماعه. انا مش هقول الاسعار، كل اللي انا بصور فيه ده من 260 325، اغلى حاجه فيه 325. تمام. بصوا التوينز ده برضه حلو قوي. تمام. تمام. مفيش خصومات على السواريه عندكم لسه؟ بصوا يا جماعه برضه في دريسات اهي. تمام. ب 295. حلو قوي. تمام. تمام. ده ب 325. تمام. تمام. هات لهم برضو المقلم اللي ورا ده يا ام عبد الله. حلو قوي. ده برضو ب 325 يا جماعه. تمام. بصوا ده حلو قوي، ده عجبني قوي، واول ما نزل كان ب 400 وب 500 فاكرينه. حلو قوي عجبني. ده بكام ده يا ام عبد الله؟ لا انا عايزه اشوفه، ما انا عارفه هشوفه ب 325 ولا ده ب 275 يا جماعه. ده ب 275. حلو قوي على فكره. ايه رايك فيه يا ام عبد الله؟ شفت القماشه بتاعته جبرديني، قصدي كتان. حلو قوي. والوانه ايه؟ هاتي كده الابيض اللي قدامه، الابيض ده 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 حلو قوي. 295 ده يا جماعه. بصوا بقى المفروض ان هم ينزلوا تعالوا بس الاول نصور السكشن ده عشان ما صورناهوش. ب 250 صوروا كده وهو كده واقف كده مع طلع عاملين كده بايدك بس. ايوه تمام. 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 كل ده ب 250 جنيه يا جماعه. تمام. تمام. حلو قوي. ورينا المعلم ده كده. حلو قوي. طويل ازاي ده برضه ب 250. تمام. بصوا بقى يا جماعه، هو المفروض ان هم كانوا هينزلوا بقيه السلاحات في الجزء ده. تمام. قالوا لي يا ام جانا خليكي الاسبوع الجاي فيها برضه درسات اهي ب 250 جنيه. تمام اهي برضه موجوده. قالوا لي يا ام جانا موجوده اهي السلاحات ب 250 الدرسات دي، خليكي الاسبوع الجاي عشان يبقى الجزء ده كمان نزل. قلت لهم لا انا هصور الجزء اللي عليه عروض، ولما ان شاء الله باذن الله تنزلوا على الجزء ده هجي لكم الاسبوع الجاي انزله. انا كده كده متابعه معاكم طول فتره السيل وهبقى معاكم باذن الله. فعشان تشوفوا كل الحاجات دي بقى اعملوا لنا متابعه وفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل التصفيات دي. لان بصوا هنا برده في سيكشن هنا من 165 ل 195 اهي، حاجات كلها من 165 ل 195. يعني بصوا الشميز ده بصوا ب 195 اهو. تمام. في حاجات برضو هنا من 165 ل 195 برضو ما كناش مصورينها اهي. بصوا الله دي قماشتها حلوه قوي ما شاء الله، دي قماشتها طريه قوي جميله. تمام اهو. شميزات تانية اهي دي سعرها يا جماعه من 165 ل 195. من فضلكم لو سمحتوا لما تيجوا هنا تعرفوهم ان انتوا تبع ام جنى علشان نيجي نصور مره واثنين وثلاثه. انا لسه والله سالهم على عروض السواريه، في عروض سواريه ولا لا؟ قالوا لي لسه، بس ان شاء الله باذن الله هنيجي نصورها. وما تنسوش بقى
بحبكم في الله. كان معاكم مجنى من قناه بيت العيله مع مجنى وام عبد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.